All I can say, ayokuzana unehloso ukuzana yabona ukuzana efana kithi ugogo cagwe uma kuwena noma abazali bakasebalana laba abagade kanje cha hayi bahlabele mfana yazi lo muntu lo wanzi nje kwakhona umuntu ozolwisana naye ama-answers azivelela wena izwa nje le voice ngeseseputshukile ave umsindo okhalimana Umzimba ngani noma uzala laphana kaSicebe noma umfabo kodwa I don't think umfabo mhlawumbe uzala mhlawumbe singabe simndeni izwa le nkulumo ngifuna ukuchaza ukuthi thina but izonginikeza the full understanding ukuthi ungani lento eqhubekayo kuthiwa ukuzana bahle imali yomnikelo wathi iqhubeka ukuthi abanye lento ithathe umuntu womndeni uthuni wena umuntu womndeni kesho ukuthi uyena umzimba okhala imali Umzimba okhala imali wade encoma ukhuzana ethi akazi ukhuzana bangambonga ngani but it is what it is. Yeah. Yeah. Hayi umoleni khona inenye engiyaziyo enjanjani ngathi mina bafowethu akubuyele nje imali yakubo Sicemi nakubo Gupta emuva asathe nje le mali sibanikeni ngishilo futhi ngathi angifune commission kule mali yesililo imali yesililo nje kwanama ngikwazi ngisho ukuthatha ama commission kuyona dlamini ngayithatha imali ye commission emsebenzini okulwa nenyanga kodwa ngikwazi ukuthatha i commission emalini yesililo imali yesililo iyahlonishwa dlamini ya ngoba bona into abekade beyibheka ukuthi akufuneki kube khona into ezothinta umndeni ukuze bezokwazi ukuthi laba bantu bakwazi ukubasiza kusasa ngoba ungahle kuphethe kube kuzanywa ukuthi uSicelo wayefisa kube ne-event mhlawumbe basazobadinga so uma ngase kuthiwa khona okuvelayo ukuthi khona umndeni khona ekhaya obe ne-complain sengaba inkinga yokuthi mhlawumbe bangaphinde bengabe salithola usizo uma kuqhubeka. Blue Nation yela nongithuka Blue Nation ngithandeni nekungithuka yekani ukungithuka Blue Nation anginenze lutho mina ngenza umsebenzi wami angenze lutho ngicela wonke Blue Nation ayekele nto ukungifaka indlamba yekelani ukungithuka angenze lutho inkinga leyo ngiyazi ukuthi laba ababhala ukuthi uphuthu liyavuthwa msuna nje nesama ukuncolisa igama likaKhuzani musana ukwenza lokho izitha zikaKhuzani zimile uKhuzani angaze ngemthuwe benonala kodwa nina nifuna ukuthi uKhuzani uthukiwe ngoba ngaziwa nje umuntu othukwayo mina ngiyithuka vele inhlamba kodwa kuKhuzani nonala cha khohlwa anginandaba ukuthi kune comment efika ithi hayi uthabani uthuka uKhuzani ayikho leyo nto mina ngiyiBlue Nation yekani lento enenzayo uma ngabe mina ngiyeke ukubuza ngemali kuKhuzani abantu bazothi uKhuzani uyangibhadala ukuze ngingawenza umsebenzi wami kuzobulala ibrand yami ukuthi mina ngithule ngingawenza umsebenzi wami uma ngabe kufika umuntu ecomplain ethi umndeni uyithola ngemali and lento imayelana noKhuzani fanele mina ngikhombise ukuthi angisuso politiki fanele mina ngikhuluma into eqondile ngikhombise ukuthi angisiso politiki ngoba uma ngabe ngeke ngapolitika ngathi ngoba mina ngumlaleli kaKhuzani uthi ngisayide nobani
leyo nto leyo izolimaza umsebenzi wami. Fanele mina ngimele iqinisa hayi uKhuzani. uKhuzani deep down ngiyamthanda ukhuba ngiyawulalela umculo wakhe but angikwazi ukuthi makuthiwa kufakwe icala ngaye bese mina ngima naye ngithi hey Khuzani cha. Fanele mina ngenza umsebenzi wami. Lento ifana nephoyisa. Likhona iphoyisa elimthanda uKhuzani kodwa mali ngamthola emgaqweni edakiwe eshayela lizombopha yabo ngoba umsebenzi wephoyisa ukubopha yabo musana ukuyenza le